आकाशवाणी इम्फाल आरके गोरानी न पाउ पाजरी अहनबदा मरु इबा पाउ मणिपुर पुंग कुनमरीदा कोविड की अनाबा चनिमे फुद्रामरी नाबा फदुना डिस्चार्ज तौखिबगा लोइनना नाबा फरकपकी चांग चादा 35.3 यौरे कोविड की स्कूल थिंगलिंगे मनुंगदा युमदा मही मसिंग तंबगी थबक चथबदा महिरोई सिंगी ममा मपा सिंगसु सरुक याहनबगी गाइडलाइन सिंग केंद्र की शिक्षा मंत्रालय ने थोकरे अमसुंग लेबागस्ता कोविड-19 की वैक्सीन कापगी थबक खुमंग यांसिलहनबा केंद्रना हयेंगदगी राज्य अमति यूनियन टेरिटोरी सिंगदा लेबने वैक्सीन यंथोकपा हौरगनी राज्य खरदा लॉकडाउन की अथिंगबसिंग कोमथोकनरबसु कोविड-19 लाइसेट की अकीब लैरिबना मियामना सेक्शन वाटपगी थवोंसिंग तोकपिनबा हाइजरी यारिबा मखै युमदगी चथोक्तना लैबियु तंगाई फदना चथोक्लाबदी फेस मास्क उपियु फुट तरुक की सोशल डिस्टेंसिंग थंबियु माइ मिट अमदी खुसा तोइना हमदोक्तुना तरुतनाना थंबियु सुंगसोई सोइदना वैक्सीन कापथोकपियु कोविड कमै लेनबा पाउसिंगदमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर 01123978046 नत्रगा 1075 फोन तौबिबा यागनी राज्य की हेल्पलाइन नंबर 0385241168 अमसुंग 18003453 नि कोविड-19 देंगा थोकनबा तंगाई फदबा चना कानूनसिंग गांगना चटपिनबा राज्य की सोशल वेलफेयर की डायरेक्टर nganगोम उत्तमना अपील तौरदुना हाय मियामबु nganगोम उत्तमना खुरुमजरी नुंसीजरबा इरेचा सिंग तमथिरबा कोविड-19 लाइसेटगी कंजनबगी दमक आइखोय अमुक हन्ना चेक्सिनबगी फिरेप लौमिनरसी कोविड की वैक्सीन सुंगसोय सोइदना कापथोकपियु फेस मास्क सोइदना सिजनबियु मी अमगा मरक्ता फुट तरुक की अराप थंबियु हैंड सैनिटाइजर तोइना सिजनबियु हैंड वॉश नत्रगा सापोन सिजनदुना खुद सा सेंगना अमदी तोइना हामदोकपियु लाइचत असिदगी ngaktoknaba matam-matamgi oina laingakna pirakliba chatna kanglonsing aikhoi khudingmakna ngakna chatminasi cheksil hodabana maram oiraga isagi amadi nungsijaba mi amagi punsi mangnabagi lambi oirakpa yai cheksinba haibasina laichat asidagi ngaktoknabagi khwaidagi faraba pambaini miyambu amuka hana khurumjari हौजिक मपुंग ओइबा पाउ मणिपुर पुंग कुनमरीदा कोविड की अनाबा चनिमे फुद्रामरी नाबा फदुना डिस्चार्ज तौखिबगा लोइनना नाबा फखिबा मीगी अपुनबा मसिंग 9,293 सूरे नाबा फरकपगी चांग चादा 35.3 नि राज्य की कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम नांगरा नुमिदावरम थोखिबा चेरोल अमदा हाई हौखिबा पुंग कुनमरीदा कोविड-19 की अनौबा केस 993 थेंगनबगा लोइनना अपुनबा पॉजिटिव केस की मसिंग 9,993 सूरे पुन्ना सैंपल 5,993 टेस्ट तौबदा मियोय 993 पॉजिटिव ओइबा थेंगनखिबनी ngaranggi oina positive oibagi sang sada 10.1 amani haiba matamasic manungda covid-19 positive oimioi taruk sikhibaga loinana sikhiba mi apunba masing lising amasumna kuthama pan sure hauji active case lising mapan ga samga kunthani pan leiri राज्य सरकार स्कूल फगलंसी मिशन अनिसुबा फेस यावदब राज्य विधानसभा केंद्र हुंफुगी स्कूल हुंफुगी मिंग शिक्षा मंत्री एस राजन सिंह लाउथोखरे मिशन असी अनिसुबा फेस असी मनुंगदा स्कूल सिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेमगतपा क्लासरूम सिंग सेमजिन साजिंदुना रिनोवेशन तौबा टॉयलेट अमद एहन क्लासरूम सिंग साहब अमदी ओजा सिंगी पोस्टिंग अरेंजमेंट सिंग बयाउरी श्री राजेन हाई मुख्यमंत्री नोधम बिरेन सिंह हौदोखिबा स्कूल फगलंसी मिशन की अहनब फेस माइपांगना पाखलबा मतुंगदा सेकेंड फेस अमुक हौनबा थौरांग तौरकपनी अहनब फेस ना सरकार स्कूल सिंगदा माइरो सिंग चांगवांगना तमनरकपदिगी मदुना अनौबा आशा अमा पीखी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फालदगिनी कोविड-19 मरम ओइदुना स्कूल सिंग थिंगलिंगे मनुंगदा युमदा मही मसिंग तमगी थबक चथबदा महिरोई सिंग ममा मपा सिंग सुसरुक यानबगी गाइडलाइन सिंग केंद्र की शिक्षा मंत्रालय ने थोखरे केंद्र की शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हाई युम हाइबसी अंगांग सिंग ओइनदी अहानब स्कूल नि अदुगा ममा मपा सिंग मखोई अहानब ओजानी महाकना हाई कोविड के लाइसेट मनुंग असिदा अंगांग सिंग चाखोटलकपा अमदी मही मसिंग ताकपी तमेबगी लमदा ममा मपा सिंग ओइबगी सिग थौदांग चावी गाइडलाइन सिंग असिदा महिरो सिंग युमदा मही मसिंग तंबदा हेना खुदोंग चाहनबगीदमक ममा मपा अमदी अते मियो सिंग अंगांगना चटकदबा अराइबा मोंगी थौंग कयामरुम याउरी लेबाग असा कोविड-19 वैक्सीन कापगी थबक हेना खुमंग यांसिलहनबगी पांदमदा केंद्रना हायिंगदगी सेंट्रल ड्रग लैब ना अयाबा पीरबा अपुनबा कोविड की वैक्सीन की चाद 9 राज्य अमदा यूनियन टेरिटोरी खुदिमुत लेबना यंथोकपा हौरगनी मसी
Sahi tarani pandagi Nimpumari Pawi Manung de Lebe Muising Yaun Ate Kanglu Kudimuki Muising da vaccine Kamna Bagidamaktani. Central Drug and Ayaba Pida Apunba Doors Ki Hausikin and Sada Yankee Lady Basi, Sada Humtra Mangal Hengat Helagani, Aduga, vaccine Adu Raja Singam Union Territory Singi, Kanglu Kudimaki, beneficiaries in the Kamna Bagidamayan Tokani. Wafamasi, Pradhan Narendra Modi na Task Tareta, Labor Kimiam the Wangam the Lauto Kivani. Tausilasigi Makada, vaccine Gatangu Mamal Kudima Kendra Sakana, Putuk Lagadabana, Raja Sing Amadi Union Territory Sina, vaccine Lady Selting Naroy. Laiba sa hauji phaw the beneficiary koti kontre la kolhum da COVID vaccine kaukre hakselam se yai phayumbal mantralay na haidi ngarang khakta de mi la confirm de henbada COVID vaccine kaukre Laiba sa hauji bapung konmei da COVID kano ba case listing hum pucha te akhayum de thengna ki haksel mantralay na hai bi matama salaina asana ba mi listing hum phuda taret satre ni phum de na ba fagalaki hauji phaw da na ba phagi masing koti ni lak mai phutaruk listing hum da ni pan jaure Nawa Pabgi Sang Sada Mapuda Taruk Dasnik Amataruk ni. Ngarang mi lising amaga satu ni putrelaina asay like the Bagaloina, like the Apun Bamasing, Lag Ahum, lising Mapumanga Hele. Malang yoga nimit palan hayang paksana pangtokani, palan tarumasi kumsi segi timdi, hagsang panahing with the yoga hivesini. Zun kun matabu malang yoga nimit hana palan taunova United Nations General Assembly na lising ni tara marigi, December tara matuwarip lau kibani. Malam tin matumuda COVID-19 lasik atau bacateng fangleba sida yogi maru aibasu nomo hengalakli. Imphal ngasi pongwa paute singi maru pau singi dama haujik Wahengbam Washington leire Washington. Thagateri Gorani COVID-19 namadi masiga mari leina ba pau singna ngasi so Imphal pongwa pause singi maru ba pau oiri. Manipura pung kunmari da COVID positive oiba mioi taruk sikiba jamma mar pudrani thoi positive oikiba aduga mioi Jani Mar Pudra Madina Naba Pakibagi Pau, Pau Sing the headline Tonari. Pau Sigaloina, Naharol get Hogdanga, COVID Nasiba, Amasung positive Quebagi Sang, Hantarakle, Sana Lepak Amasung Ire Pakta, Punkun Marida, Mioi Taruk Hoktamak Sikre, Mioi, Listing Mangatanipan, Humudra Humdoi test over that, Sangmar, Granitoy, positive Quere, Haine headline Piri. Sangai Express Manipurida, Anishuba Dozgi, Vaccine Kapkiba, Listing Marpunitoy, Shupna Kunmapan Shure, Aduga, Pona Pamda, vaccine Kapa Yaraba, Missing Giza, Humbudradi, Sahi Sida, vaccine Kaptok Napa Pandam Tamli, Haiba, National Health Mission, Manipur Director, Dr. N. Samjagi Wafam, Headline Tawduna Pongli. COVID Kisana Kangon Sing Mapung Panangak, Nesatra Badi, Leba Kasida, Lak Libasayol Taruk Ginipal, Pawagi Manunda, COVID Ki Ahum Suba Web, Lak Labayai, Haiba, AIMS Daily Director. Randip Gulera ki Wafam, Imphal Free Press, Samasung Naharu ki Togdangda, Headline Tauri, Assam ki Bharalu, Turel ki Singda, Coronavirus Yawat Tingnare, Haiba Pawamasu, Sanale Pakta, Anishuba, Headline Tawduna Pongli. Pauche Singa Hanba Lamai the Pongariba, Atai Pau, Karadi, School Pagat Hansi, Mission gi, Anishuba PSG, School Humpugi Ming, Siksha Mantri, S. Rajena Lautokiba, Tourism Mantri, Oinam Lukoina, Tourism Projects in Yangshin Kiba, COVID vaccination ki media sanitization pangthok kiban singba panbiyai flying sikhaina khangnaba milkha sing lekhidre maikei ke adigi nungai taba phongdok merakli haiba pausu huyelan paugi ahan balamai da phongli pawasi atai pause khara da su sanabagi lamai da phongnari Tokyo Olympics ta yawgadaba Bharat ki contingent ta Japan na hena haksin ba mawongi athingba sing thamlak pagi pausu pause ayambagi sports ki pauda phongnari Gorani Thagatiri Washington Loisilakpada COVID-19 ngakthoknaba face mask upa futaruk lamna leiwa khutsamdi maimit tarutana na thamba haiba asama thong ahum singang na chapinaba amuka haning singjari aroibada maroiba pau amu hana Manipur da pungkun mai da COVID ki anaba chani me pudra mari naba faduna disaster kibgaloina na naba phurapki sangsada mathum dai dasmik ahum manga yaure COVID ki school sing thingni manung da yum da mai masing tambagi thabak chathabada mahairoi singi mama mapa singso saru yahana bi guidelines sing kendragi siksha mantralai na thokre amasung leibak asida COVID-19 vaccine kapi thabak hena khumang yangsil hanaba kendrana hayengdi rise amadi union territory khuding makta lemna vaccine yan thokpa horagani pawdonje